Morning family, ek het die hele gang hier vanoggend. Dis Loukie en Loukie se ma en pa en Loukie se breeder. En die rede hoekom Loukie vandag by ons is hy's een van ons kliënte. Tamir het hulle baie gehelp. Tamir was hulle trainer met Loukie en dit was letterlik 'n ding van we just want to share our journey a little bit. Loukie is die rede hoekom die breeder hier vandag is. Ma, nou is die pressure op jou. Stel gou net jouself voor en sê vir my net hoe lank werk jy al met staffies en hoe lank breed jy al met staffies? Dat ons net weet waar hy vandaan kom. Yes, ek is hier Knutsen en ja, dis nou 33 jaar wat ek betrokke is met staffies. Amazing, well done. So leeftijd. Ja, nee, definitief. Wanneer ons kyk na hom vandag, Loukie het baie goed gedoen, net so wat is 'n paar maande terug. So wat het hy gewen? Waar is Loukie op die oomblik? Wat het ons geachieve? Hy basies die daai naweek, dit is nou begin maak gewees. Daar's paar ook steeds judges ook, specialist judges, specialist judges en so aan. En daar het hy sy laaste op sy 5 CS's gekry vir kampioenskap saam. Ja. So hy was die hele tyd daar in die running, hy het 6, 7 RC's al as papi en junior gekry. En so 'n paar daarna, 1 of 2, maar hy was die hele tyd maar 'n bietjie besig. Alright, yes. Ek het dan wat teen hom getel op die lang run, maar ja, en alles het net mooi by mekaar gekom met al die training wat hy gekry het. Nee, great stuff. Dis hoekom my familie hier sit. Ma en pa is die trotse eienaars van die boetjie. Hy's mos nou 'n champion. En ja, met hom was dit letterlik 'n ding van toe julle na ons toe gekom het. En ek bedoel nou sê die mense maar hoekom moes hy na ons toe kom? Wat het die academy te doen en wat het Pets for Life gedoen? Hierdie was net die idee van ons geniet hom so baie en ons geniet om met hom te werk. En ek dink dit was net 'n gevoel van ja, laat maar net vir ons 'n idee gee van waar hy was en miskien wat het julle miskien geleer? As ek weet nie, ek dink nou snaaks, maar where does the AIDS come from? So Loukie was so 'n jaar oud gewees en ek was desperaat. Hy het dit nog so like 2 settings. Hy het of geslaap of hy klaar gespring. Daar was net absoluut niks in between gewees nie. Ons kon mense na ons huis toe nooi nie. Hy was baie oulik as 'n papi, maar toe hy nou groter word, toe ook nou groter en sterker. Yes. Dus hy nie meer oulik nie, dis ook mense bang vir hom. Alhoewel hy baie vriendelik is. Ja. So ons het 'n paar plekke gekontak en op die einde het jy vir my gesê maar probeer Pets for Life. So ek het gedink dat is al 'n ou mens maar ja, aanpak gesê om kan help nie, maar ek het gebel en met Dusty gebel en hy het gesê nee, bring hom, sê dit is kan doen. Ons eerste les was van die gewees en dit was eintlik weer 'n les vir ons gewees om te sê wat ons alles nie moet doen nie en hoe eintlik bygedra het tot Loukie wat so alhoewel hy baie oulik was en baie besig was en intelligent op die ouene was. So dit was jaar wat ons nou hier is en nee, van baie weer. En dis tog Tamir, that's the thing about staffies. They are so, people love them. Ek bedoel, jy bring hulle in die lewe, jy gee vir mense, as jy kyk na die staffie, wat sal jy sê is die ding hoekom mense staffies in hulle huis inbring? Wat sal jy, as jy nou 'n staffie persoon is, wat jou karaktereienskappe, wat sal jy daar sê is what you think makes this breed special? They're always ready for everything. Ja. Dat is altyd daar. Well done. Yes. Nee, ons het 'n goeie gesegde baie keer. Ons sê the success is measured with the amount of excitement you tackle something. And Loukie, sy consistency is spot on with that, Tamir. And then Tamir, when mom and them came to you and they worked with you can hold this one here. When they worked with you, the approach towards the whole raising and the training is why we always talk to people. And that's the whole feeling of the love is there, the dog is there, the family is there, the support is there. But then when you bring clear rules, structures and boundaries in, the dog then starts enjoying the house more. With me, and the people enjoy and you can do more with it. So wanneer dit kom by die hond self, hoe sal julle sê het julle hom nou 'n klein bietjie different gehanteer by die huis wat julle gedoen het voordat julle by Tamir uitgekom het? Wat sal julle sê is die key dinge wat julle verander het? Ons het baie meer struktuur ingesit. Hy slaap in sy krat en ag ons het hom nou net mooi strukture feeding tye reg gekry. En wanneer jy kyk na hoe Loukie na die lewe kyk, kan jy sien hy's kalmer in julle eie huis. Ook baie kalmer. Ja, nee, hy het baie rustiger geraak. Selfs mense kom kuier is ook baie rustiger. So die hele triek daar is wat Tamir met julle moet help het is om to work with him. Want baie keer dink mense 'n hond wat heeltyd maar rond hardloop en hy's happy en hy spring rond en hy waai sy stert, almal is happy daarmee, maar die probleem is if that's dysfunction, dan groei die dysfunction. Dysfunction gaan nie net weg nie.
jy moet tog iewers iets doen om die hond te help om te sê okay, jy het nou lekker rond gejog, maar nou is dit tyd om net te lala en te rus en af te vat. So ek dink julle het daar briljant gedoen in die huis en nou kyk jy na die storie en sê wanneer die hond se mentaliteit reg is, so to meer when you put the structures in and the mentality is right, dan kom die obedience deur. Verstaan jy? Dan kom jy sit in die goed deur. Die challenge met hom was dit. Show training en obedience training is amper twee verskillende wêrelde. Dis hoekom ons hier sit. Want as jy training doen en jy doen obedience training en dan wil jy ontvat dat jy obedience training gedoen het en dan wil jy gaan show training doen, gaan jy sukkel. Enige iemand wat in daai wêreld lewe verstaan dit. So om daai twee balanse tussen die training te kry en die show training te kry, was 'n sukses want maar het hulle deel gedoen en the approach of the dog was right. Kudos to that, dit baie effort. Ja, baie Dit is goed. en die ding is die effort is nie altyd die effort wat mense dink. Ja. Ek bedoel dis nie asof jy 2 ure 'n dag met Loukie gaan train nie. Verstaan jy, dit jy verstaan hom net beter en die approach met die hond is beter. I think that's the 100% spot on. And when we started this journey with Loki, a lot of we call it training, but it was based on helping the owners find balance in the home. You know, training is fairly easy, but finding that structure, finding what works for the dog, that's what we had to really focus on. And I think what makes this achievement so great is that, as Dusty said now, having a obedient dog and a show dog is sometimes challenging. A dog that goes through obedience training cycles and then having to show. So correction, firstly, he's now champion Loki. So we introduced him as Loki. He's not just Loki, he's champion Loki now, okay? or Sir Loki, okay? And you know, just to touch on that show sort of segment of it, Loki's mom, I think it was about 3 months ago, when you messaged and you said, we have shows coming up and I'm so worried. and you know, since then, I think for about 2 months, it's really been an amazing team effort to see, you know, a breeder and owners involved in one-on-one sessions, coming all the way from Paul every Saturday, showing up for your sessions. It's something that you guys can celebrate together. And for Loki, I mean, we all know he's a ball of energy, right? He's a ball of energy. And for me, on a personal note, it was really fulfilling, you know, coming from a show background with Rottweilers, being able to share whatever knowledge and experience that I had with you guys, and then to see the result was really fulfilling. So thank you for the opportunity. And in terms of when he first started, he was a lot of dog. You know, they say dynamite comes in small packages. Yeah. That's him. Okay. That's him. Yeah. And the one thing I can say, you know, I bred myself, and I'm big on genetics. So for you, Marie, you've really bred a fantastic dog. Thank you. You've really done a fantastic job. It's not often that you know, you get to see a breeder as involved as what you are. And as hands-on as what you are. So well done to you. You've really bred a fantastic dog. Yeah, and that's the coin in it. What Tamir says is we're all celebrating a great dog, and when you work with genetics, the mentality and the genetics come together. But life needs to make sense. No, so a lot of people buy pedigree dogs, and then when they get that pedigree Malawana, then they come to me and they say, "Do what? Will he still sit there?" I'm like, "Oh, okay, you googled it." So yeah, to us, we can just say thank you for the opportunity. You know, when our dogs succeed with our families and we see results like that, we smile. And yeah, well done for being great parents with Loki and for giving us opportunity to be part of his little piece of success with him. It was great. And we must say thank you to Pets for Life. Got this beautiful dog from this breeder, and we couldn't show the dog, so we had a completely different level, and it's thanks to Pets for Life. So we really appreciate it. Thank you. Pleasure. You're a great parent and you're an amazing breeder. Well done. Thanks.